Awu yiponzonono. Awu songfonele kusini kangaka ponzonono kusho khona ukuthi hayi uyakhumbula lento engikwenze yona izolo ne? Mbali. Ufunani la? Awungalagala awu isikole seyikhulu madoda unandoda yami wabona wena ne wabona wena mthanga awukhenya kovela le na tsonjoro ku thompe nabo akela tumtho thompe nabo man yer wanchichimisa man ona no bunni fika mmereko ku butshike kona njengoba ngishilo wena sikhulu sami manje le business kade ngiyithesha yabona wena sikhulu sami ungangithemba man uthi la imali bengispanela man unenkinga zomndeni yabo so mina ngeke ngilinde enye indoda ayiqondisa umuzi wayo nami ngomndeni wami nginemilongo ekumele ngifike so ngiyawudinga lo msebenzi ubheke boza yami wazargeni utsiba botso re nna le boso yawo a re bone ka ditukanisi mara ke a tseba ra a wa romela ke mpele baka la re why tshwanetse botse boza yabona bangachuna itsinyana nje boza yabo ungachuna noma yini sisana kuyabutse monna ka lebaka la a o ka leka fela wa nradi wa leka gore wa nta go crossa monna le monna mfanaka ke do hletja ka hletja le batho ba go ka fulikolo yawo ka o isa straight to a mo tswala kunyela mo ba go ba etse dona ba sa melo meriri wa ba prophet tep wa ndo ke ke ne monna yale masha do fonela sal joka bel Mana ka bubujija botse ka re o damore ba se trafficking bona rona bele o tshwenyeile bjana ene o tseba botse re mo ana tla ba lo ene o no tla ba le mapentrain a re tsamaya tata mntana ndiyacela nini mama ndiyacela torho ndicela uvule ndicela sithethe mama ndiyacela oyini torho ngwana ka a ke ra tlo bona o tshwenyeile so o dusa pelo ya ka bothoko tata mntana ndicela ujonge isikhiya phansi kwesastand ndiyacela ngai yona ke ikhumana ngwana ka kopela gore o tlo tsena ka morong khela metsi man a o tronya train ke rona nyana ke bomile man mama Mbali ushasha yini mwana umama uhambile umama uthatha zonke impahla zakhe mntana ngayenza njani athi umama bangangixelanga angishiye mwana afuna robyani thosa amathu fast mwana unyuko andishisa so thosa amathu fast mwana kanowayo kwa waziba umuntu uma bazamaile fuma yetro watsaba rata mabentreno tsamaile mabentreno alawo ukumana wena o tshwenyile so yena ayona mukhawu fumumene yethe hotel anchithelezwe le level deli muliso tata mntana angeke umama ahambe angachonga uyaphi ukuthi uyaphi kum wathi fukhona into enzekeleyo kuye okay ulipile mwana kane nginye kotsama ka mnyaka ke tokuya le kopela go ise matho fast wanto ke ngene ya la tsama tata mntana ngisahambe ndifuna xa ibuye abe ndilapha ndifuna ukuxolisa kuye mara mwana ka o ka se bile mo wino so tsona robyana o lukile ke doromela le sabata lulelo wena ke ene ke tota ka o thola so go bela hore a o ino ntlo o tshwenya o mfounele ra o tana ke tata mntana yele batsi ikhona into engenzeleyo tata mntana ngicela uzamele ubuntu umsebenzi tata mntana ndiyakwazi wena ubuna ama-connections wakhalezo umfunane ero araloka o nyaka nna ke nyakele go lobela ya o merebo
Gulubela iu tabisi jori toni mara watu. What's it all again, mara? What's chile jo kia baro again? Bona kangu bela lo jiga mugamana gani. Mara ye unga fivi. Never. Taramdala, awenze ubuntu wenzela mina. Ndacela tatamdala, uyayazi ba umama unakuhambile ngoku and anayo imali engingakhulisa ngayo umntana. Umama ke benganceda, ndiyacela tatamdala ngiyacela. Batsa kini ngwana. Ulukile ke tobana ke doriya. Umbeya ka ra ke mo ke mara ke tobana ke doriya ngwana. Saka bo tsene. Oh mama. Madri 7 serious no kana ene sikume boy ke disappointed ka wena wa ematsa izo ka rotsena ke habit yo emela ka motla somo ba o ba ke noise. Sorry sir, don't again. Please kopela le nne fatshe principal o toto wa address something non fatshe. We need details. Okay, you may all see. And then, ke ngitse di diranje tja o tla tja leshata mo sekolong sa ka. Le tla tja leshata ga le fetsa le dira sekolo sa ka shebile. Le nagana gore ke kae mo? Le tletse eng mo? Le tletse go ithuta mo. La bona ke bolela kang? Le mekgwa ego. What is your manners? Especially in Joy Diraging last week Friday. Ya gore ngwana o setsana a tle mo sekolong a nkgaje wa ka pu. Jesus. Hey, you two, are you still talking about the same thing that I'm talking about? Yo, Miss Baleke, what does she want? That's what type of her stories. Shh. Hey, ma'am, uqeda ukukhuluma ngento enzima kabi ukuyiyeka once uyiqalile. Class, I have your test papers here. Okay? Please come wipe the pot for me. So guys, I'm really disappointed in some of you. As in but at least some of you tried. Kodwa ke yazi khona nje lo muntu oyi-one ongakazi. I'm disappointed. She will never disappoint me. Okay? Well done sis, yazi. Yazi muhle uyabukeka yonke into nje uyihambela kahle. Kufanele ngifane naye man. Come give this out for me. Unamahloni umile lapha ukhuluma inonsense uthi intombi lento le yindlele ingane encane ongayizala umzalo njani ubaba kabani awuyanyanyisa ndoda endala abekho ntanga bakho awuyihlazo wena lesikoleni fanele ngikireport wena sis. Mr. Zango, my time, my period. Oh, Then you're wasting my time. sorry man. Sorry. Good morning, ladies. Good morning. How are you? Very well, thank you as well. So today, we're gonna learn more about respect.
right? Can anyone maybe tell me more an example of respect? Serious? Oh, Jesus Christ. At least they must mama ukuthi uphiwa. Oh, bengathi ngiworried. But still akabamba calls wami. Baby. Njengoba ngisasho manje ngithi wena kumele uye kusikhathaza ngokomama wakho. Umama wakho uzobuya ngasekudala, uyabona? Wena into kumele uyenze, kumele ufocus la enganeni yethu le baby. Ngithola ukuthi thini. Yes. Baby, kusakhuluma ngalokho kunento engangiphathe kahle man. Uyabona lento ukuthi ukhulume notata omkhulu wakho lapho, utata omdala noma ubani ukuthi angifonele umsebenzi. Hayi, baby angiphathanga kahle. Ngoba uzothatha kanjani athi mina sengikhulumela abafazi ukuthi ngifuna umsebenzi. Hayi. Kanti umuntu wona awufuna umsebenzi. Umuntu uyayazi ba umntana uzofuna ukondliwa and wasithembisile bana uzosenzela everything. Ngicela uyeke ipride yakho ke uthatha umsebenzi. Still yabona indaba ukuthi wona understand. Yabona mina no baba omkhulu wakho no wanele yena lo baby azwani kahle. Futhi indaba yethu ngiyambothi zakhona ukusebenzisana. Asiyeke yonke lento mina ngizobona iplan ukuthi uphuma kanjani ngenaba umsebenzi. So hayi baby mina ngiyamanda. Dala khange besefuna utsho naboyeza. Kasi nifane nisuma kodwa nitabona mwana wa mina. Wena kuntu nawutapulana wena, wena nto ngeriko. Nawutapulana wena. Nto mwana mina mbali yanzo lokho labantu. Nina ntero for wena. Ngikempela malume. Hayi malume ungangincede kakhulu. Hayi vele mina ngifuna umsebenzi malume. Yabona futhi mina ngiyenza nanoma yini uthi ngijabulise intombi yami le. Nalengane yami malume. Yeah man. Man makhosho ke man. Kahle umsebenzi wami ofuna ongipha wona malume. Mbali. Nikomela kuyinyizela natabula nawe jile ya wena le. Inyiki space. Okay. Nikombela ku uningisela lawani bonke. Ene upfula tingeve timbirhi uningisela kahle. Ni tokone ri. Ngikubuzwa kuhle mama ngikubuzwa. Silishwa nishenke kulawani aniyingeli wena. Ningela n'wana wa mina Mbali. Ene nto lo nukulavela kona ungozi ngopfu. Awulavi toya. Ulava n'wanuna loyi a tiva ku timhaka ta yena. No tlhe nyemela munna ni. Mani tokone ri. Hayi mani mkhululeka mani ngikuzwa kuhle futhi yabona mina nginto othembekile ungathembela la kimi mani. Mani makhosha ngabe umsebenzi wami ongifonela wona. Good question. Into rokushapsa swidzidziharisi, the drugs. Yeah. Hayi malume uthi uthi mina ngithengisa indakamizwa. Hayi malume. Se wayibawo loko Mbali ukutwa lawana ndambana na wena wena toko nerini. So just N or vad. Giyabuthi. Gopela ronthele jema. Oskaba stela. En oskaba leshare. Wandogre gina ge. Ntroma kinyako to bakuru urexi jeki chawa. Ntrobe ri yanyako bana kibirikisa ke bana basikolo. Ntroba raro. Oskalo tsuwa ulile posor utsamayo ke ro kufafaza ditaba ka business yaga. Wandogre gini. Limo ka Mbali. Wandogre gini. Malume uthi nje ukuthi mina ngimfihlele intombi yami le ngayo ke lento esikhuluma ngayo la. Hayi malume mina ngingangkhona. Phela mnombali mina sivumelele ukuthi asenze ama security futhi nasafuna ukulwana le ntombi yami le angizwa ukuthi ngithini malume. Hayi great. Yabona umuntu. Oh hey malume. Ngimana ile nto ukuthi akubuthi sike ubuja mani. Awukaleka phela. Warifumu lo mo wawatsa makufafaza ka business yaga ne. Mwana unyoko la kana baba mfana. Utokomele mwana wako ndo. Yeah. Mbali, nafamba baby.